Esiet mīļi sveicināti, tiešām neētu runāt ar muziku pret dzīviem un žūrī, bet esiet mīļi sveicināti jauna darba un jauna mūzikas ceļa svētku sākumā, atklājot Jāzepa Vītola 5. starptautisko kurtītēju konkursu. Very welcome at the start of the road of new work and music festivity, opening the Jāzeps Vītols 5th International Choral Conductors Competition. Konkurss šogad, kā jūs labi zināt, notiek īpašā gadā, kad Mūzikas akadēmijas kordirģēšanas katedras svin 70. jubileju, un arī šis konkurss, tātad kā vokālistu un pianistu konkurss šajā nedēļā plaši nesīs Jāzepa Vītola vārdu pasaulē. As you maybe know, this is a special year for the competition to take place because the Department of Choral Conducting of Jāzepas Vītols Latvian Academy of Music celebrates its 70th anniversary. Un šajā brīdī, lai sveiktu visus klātesošos, Jāzepa Vītola 5. starptautisko konkursu atklājot, aicināšu Mūzikas akadēmijas rektoru Arti Sīmani to congratulate all who are present at the opening of the competition. The floor is given to the rector of Jāzepas Vītols Latvian Academy of Music, Professor Artis Sīmanis. On behalf of the Latvian Academy of Music, I would like to greet the participants of the Jāzepa Vītols, the 5th International Choral Conductors Competition. Here in Latvia, there are old and rich choral music and singing traditions. In order to keep the traditions and develop them further, continued education of the new choral conductors is of the utmost importance. This competition manifests also our international cooperation and enrich the music life of Latvia. For the second time, the competition is named in honor of Jāzepa Vītols. I would also like to greet very competent jury, choral music professionals from Sweden, Germany, Slovenia, Italy and Latvia. I would like to take this opportunity and thank my colleagues for their hard work to make this competition happen. I wish all participants successful participation in the competition and creative experience for the jury. Thank you. Konkursu gaitu, protams, vērtēs starptautiska žūrija, kuras sastāvā darbosies šobrīd daži klāt esoši un daži vēl klāt neesoši žūrijas locekļi. The process of the competition is going to be assessed by an international jury, which consists of jury members present at that moment and some who are not present yet. Žūrijas priekšsēdētājs Stojan Kuret, head of the jury. Stojan Kuret, not yet present. Jörg Peter Weigle, Germany. Aija Bīziņa, Latvija. Mārtiņš Uzoliņš, Latvija. Māris Sirmais, Latvija. And from today, Kåre Kanken, Norway, will be tomorrow here. Konkurss notiks 3 kārtās, un liels prieks, ka sadarbībā ir piekrituši laipni atsaukušies 3 profesionāli Latvijas kori, akadēmiskais koris Latvija, Latvijas radiokoris, Rīgas kamerkoris Saveso un, protams, neiztrūkstoši arī Mūzikas akadēmijas jauktā kora un simfoniskā orķestra klātbūtne. Vērtēšana notiek 25 punktu sistēmā, vērtējumā summējas visās konkursa kārtās iegūtie punkti. Un žūrija un līdzjūtēji vērtēs tātad 21 konkursa dalībnieku no 11 valstīm. A system of 25 points will be used to assess the competition. The assessment will be total throughout all the rounds of the competition, and the jury and the supporters are going to assess 21 competitors from 11 countries. Un ir klāt tas satraucošais un nozīmīgais
izlauzes brīdis, lai uzzinātu pirmās kārtas uzstāšanās secību un dziesmu darbam ar to. And now, the exciting and important moment has come to draw lots to find out the sequence of the performance during the first round and the song for the work with the choir. And so, Yekaterina Antonenko, Russia. Please, please take one part and Erika, show here. 16. 16. And the song? It's Yasinski, a Hymn of Praise. Krista Albere, Latin. Number 4 to me, and written who written this. The long one with the long names. Agents Bivējas, Lithuania, Austria. Ja, And so, Franz Müller, Salberg, Regina. Jurgis Cāpils, Latvijas. Number 20, Britain. Aivis Greters, Latvija. Number 1. Rainer Hoffmann, Germany. Elisa Houvinen, Finland. Number 10, Mendelssohn, Warum toben die Heiden? Julie Yongban, USA, South Korea. Oh, number 13. It's Busto online. Busta. Mārcis Imants, Latvija. Number 3, Poland. Mariusz. Yes. Egidijus Kaveckas, Lithuania. Adrian Mendelssohn, Warum toben die Heiden? Philipp Klar, Germany. Britain, who's up front? And number? Number 12. Rudolfs Schleck. Marie Blank. Aleksandra Makarova, Russia. Mendelssohn, Jagd zu den Number 8. Oh, 6, sorry.
Kristina Petrič, Serbija. Vusto Omani Stadium. Olga Prihodko, Ukraine. Vera Slasnaja, Russia. Julian Flami. Rodrigo Sosa del Pozzo, Venezuela, Number 7, Jotovara, Hill. Martinos Stakainis, Stakianis. Stakions, okay. Number 8. Hymn of praise. Ayaka Ueda, Japan, Spain. Number 2, Mendelssohn Baruto. Victoria Vitrenko, Ukraine, Germany. The last. And number 15 with Raul Ferrara. Tātad Jāzepa Vītola 5. starptautiskais kodiriģentu konkurss ir atklāts, un konkursa dalībniekiem ir jāsāk darbs mēģinājumos. Pie darba žūrijas sanāksmē ķersies arī žūrijas pārstāvji, vēl tikai daži ceļu vārdi. Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijas kodiriģēšanas katedras vadītāja profesora Māra Sirmā. And now we can play that 5th International Choir Conductor Competition of Jāzepa Vītols is open, and the competitors have to start their work in rehearsals. Also the jury members will start their work in jury meeting. Now only a couple of guiding words from the chairman of the Department of Choir Conducting and a jury member, Professor Māris Sirmais. Cienījamās dāmas un kungi, es esmu patiesi priecīgs jūs sveikt šajā konkursā, un es jums gribu vēlēt tikai vienu, neskatoties to, ka jūs visu šo nedēļu būsiet atkarībā no tā, cik jūs tā tiksiet konkursā, būsiet tomēr tādā lielā publikas un žūrijas vērtējuma apstākļos. Un es jums vēlu vienu lietu, neaizmirstiet galveno kalpot muzikai un muzikas saturu. A warm welcome to Riga, Latvia, Jāzepa Vītols Music Academy's 5th International Choral Conducting Competition. I wish you luck with all my heart during the competition, and that you are not concerned with the audience and jury, but only with the message and idea of the music. Good luck. Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen in Riga, in Lettland und bei 5. Internationalen Chodirigent-Wettbewerb. Unabhängig davon, wie in diesen Tagen die Jury und das Publikum Sie bewerten werden, wünsche ich Ihnen Ihre Arbeit allein in den Dienst der Musik und in die Interpretation der Werke zu stellen. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg. Дорогие наши дамы и господа, мы вас приветствуем здесь в Риге, Латвии и в Академии музыки здесь имени Jāzepa Vītola и, конечно, в 5-м международном конкурсе дирижеров. Несмотря на то, что вы будете эту неделю все время под большим, как сказать,
вниманием публики жюри. Я вам просто хочу пожелать, не забудьте самое главное. Вы должны оставить главную мысль и все время свою работу подчинить только музыке и открытию ее содержания. Так что успехи вам и встречи в конкурсе. Thank you so much. Arī no manas puses un visus vārdus uz šo puses, lai darbīga, skaista mūzikas pilna un jauniem atklājumiem bagāta šī nedēļa. May we all have an active week full of musical adventures and beautiful discoveries. And let's one photo together.